Kada sam se ja prijavljivala za studiju u inostranstvu 2010. godine, nije bilo ničega na srpskom internetu. Meni su tada neki prijatelji pomogli da se organizujem i da apliciram i ja sam dobila Erasmus Mundus stipendiju. Na studijama sam bila od 2011. do 2013. godine, potom sam bila na nekoj praksi u Americi i 2014. godine sam se vratila za studiju u inostranstvu u Srbiju. Umeđu vremenu napravila sam sajt kakonamaster.com koji je vremenom počeo da ima veoma veliku posetu i studenti i univerziteti su počeli da me kontaktiraju kako bih im pomogla u upisu ili u reklamiranju na našem tržištu. Onda sam od 2014. počela da pomažem studentima da se upišu na studiju u inostranstvu ili se bavila savjetovanjem i 2015. sam otvorila Inno edukaciju i od tada do danas uspešno poslujemo. Godišnje kroz naš sistem prođe oko 1000 đaka i studenta i nekoliko stotina njih svake godine upiše studije u inostranstvu. Kada pogledam unazad, a 10 godina se bavim akademskom mobilnošću, mislim da je razlog uspeha Inno edukacije upravo demokratizacija školovanja u inostranstvu. Kada sam ja bila student, nekako je bilo verovanje da samo bogati ili iz kruga dvojke mogu da odu na studiju u inostranstvu, a moj cilj kroz rad u Inno edukaciji i kroz sajt Kako na master je bio da pokažem da je obrazovanje ljudsko pravo i da svako to može da postigne. To nije ništa nemoguće, to nisu neki nemogući papiri, hiljade i hiljade ljudi iz Srbije, iz cijelog sveta to rade, pa ćete sigurno moći i vi.